umuririmbyi ngo agende baje gusengera umubyeyi wabuze urubyaro. Uko kera abantu turi kumwe kera twajanye ngo baje gusengera umubyeyi wabuze urubyaro imyaka 2 n'amezi ashize hafi 6 ntarenge nuyarenza niwe ubishaka ariko ntarenge. Baragenda bagera ku iduka, bamara kugera ku iduka nyiri kanisa abwira umumotari ati hagarara gatoya hari akantu ngiye kugura. Aragenda agura isindano, baratangira arasenze. Wa munyiri kanisa afashe ya sindano yarayifunze ahantu arayijugunya. Amara kuyijugunya abwira wa mubyeyi ati ko ndumva igihe ko kinuka kubera ko hano hantu harimo igihe ko kabisa reka tugikure. Kabiri kangahe bahamagaye wa mugabo araje yamaze yambaye agapfukamunwa. Yapfuka umunwa wose arawuhisha. Araza ikintu cyambere yakoze yakupse umuriro. Abaririmbye sintakibazo n'umuntu twamenyereye kuririmbira ku ngoma na mbere turi nk'abantu bakuze mu mwuka ntakibazo. Umuriro wabo hari wabudahari senti yabihera bidahari turaguma turirimbira Imana kuko Imana ntiza inezerwa gusanga nuko senti yavuze neza ni pende Imana zibyumva. Nuko ibyo ngibyo birangije afashe umumama umwe aramusunitse hafi kugwa hasi, asunitse n'undi musore hafi kugwa hasi, baritaje yamatangira aratongana ateza akavuye aho ngaho. Umenye ko mugiye kuyobora intama zimwe zibarushaga kiza, umenye ko utagiye kuyobora za mayibobo zimwe zishwe na canga. Ugiye kuyobora abantu bakurushaga kiza, bakurusha ibyo ugiye kubabwira. Yes, reka ngusuhuze nkwifurize igitondo ciza wewe bukende ndetse n'abugorobye, nkwifurize umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeze abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuye mu bifabagane byabo, turamukije abantu bari ruguru mu matongo y'abasekuruza mu bibanza by'abase. Aho muherereye hose Imana ikomeze ibarinde kandi ikomeze nabishimire cyane. By'umwihariko duramukije wewe ko subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane. Ngo Imana iguhe umugisha kandi Imana ikomeze ikwishimire. Turamukije abanyaziya, abanyafrika, abanyaburayi, abanyamerika, ahantu hose hatuye abantu bagira umutima wa kimuntu, abantu bagira ishaka ry'ubwoko bwabo cyangwa se ry'ibihugu byabo. Aho muherereye hose Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Muri abantu b'agaciro cyane kubera ko mugira umutima wa kimuntu. Nuko turamukije abongera bose aho bari, abantu bacu, turamukije n'abantu bose bakomoka kubongera. Umudamu yarambwiye ngo abongera ni beza ngo ndamugore wabo ngo nuko turabaramukije cyane nuko Imana ikomeze ibishimire. Turamukije imirara yose y'abanyamurenge, turamukije n'imihana yose y'abanyamurenge. Imana ikomeze ibarinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Mukuramukanya kwacu tuzatuvangura kubera ko hari ababa mu murongo tutemeranya nabo, nta mpamvu yo kwirirwa tubataho umwanya ngo turi kwasuhuza. Nange muzoza mwiramutsa sure kubaramutsa se n'itegeko. Twego turamutsa abantu bagira umutima wa kimuntu n'umutima w'urukundo n'umutima w'ishaka n'umutima w'ubwoko. Abo ngabo nibo turamutsa. Iyo niyo gahunda yacu ikanisa ryacu, uwo niwo musanzu w'ikanisa ryacu, aya niyo maturo y'ikanisa ryacu, iyo ngiyo niyo sadaka y'ikanisa ryacu. Nuko ariko turabanza duhe mpore abanyamurenge bose aho bari, abari mu bihe bigoye, ababuze ababyeyi, abana, inshuti, abavandimwe. Nukuri mukomere cyane kandi turamukije n'umuryango wa M23 afi twirwaneho kuko turamadubu, dufitemo n'amadubu kazi. Turabasuhuje cyane ngo Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze ibarinde. Nuko rero bari mu bitaro, abarwaye, abarwaje, abafite abana barwaye, abafite ababyeyi barwaye, hakika ya Mungu mwihangane, nta joro ridaca kandi imvura itazihita. Byose ibintu byose bigira umusozo cyangwa se bigira iherezo. Nimuguma kumva kantu kagasa n'agakorogoshora ni intoki zanje
hano mfite igitabo c'amakuru nanditse ngiye kubabwira kugira ngo dusharinge namwe. Erega inkuru tubabwira inkuru muzi, tukababwira inkuru mwadutanze kumenya. Twebwe tuba tuvuga amakuru ari ku mugaragaro cyangwa se ari ku karubanda. Biba byiza iyo ngiye gukora inkuru kiyingira nk'amakuru menshi imyaka 2 ryari ndabyandika kugira ngo ntagira ico mbushanya. Ariko si inkuru mpansoma ya disikuru bampaye ngo kubera ko ngo babintegetse mbisome hoya. Nibyo niyandikiye nje nyine mu gakayi kanje k'abana banje bazabacora ngo bashire banga biga kwandika. Nuko rero hari umuntu tutegereje tawe. Mwese twabakiriye, mwese twabashimiye, mwese twabakiriye. Twavuye mu muhana wacu w'igasarani aho tubarizwa, aho dutuye, dutemberera mu muhana wa Kitengera. Kitengera narahabaye, niho nakoreye harusi, ntantu heza haba umukungugu mwinshi, hakaba nyine ari ahantu heza kuba hatuye. Ariko uri musha uhageze uzubona ari nko mu caro, ariko ni heza kuba hatuye no kuba hamenyereye. Cyo kimwe nuko umuntu yagerane wacu akabona niko mu gihuru kandi ari ahantu heza, ariko kuba hatuye akabona ni heza. Nuko rero twabonye saga yabaye Kitengera, iyi kanisa yitwa Freshman, yari Freshman ibintu kibyo. Twabonye saga yabaye niyinga, twanga kurirwa tuyikora kubera ko twataramenya amakuru yari 1 2 3. Ariko amakuru twayamenye uyu munsi kuko twiriweyo, na kabiri twari Kitengera niyo twiriwe kuja gushaka inkuru kubera ko akazi kacu no kugenda aho twumva bombori, aho turi kumva byacitse, aho turi kumva byakomeye. Akazi kacu ni k'abasirikare. Umusirikare ngo aho yumvise barasiye ntahahunga, iwe agenda hagana hasanga wowe umusevire nkanje ukirukanka uhava. Nuko ngiye kubabwira inkuru imaze imyaka igera muri 2 n'amezi, imyaka igera muri 2 n'igice wenda, ntago tuvuga ko ari imyaka 3, ni imyaka iri kuri 2, ni kuva ku kwezi kumwe kugera ku mezi 6. Iyo nkuru niho yabereye mu kanisa ryitwa Freshman. Nuko nyiri kanisa yagize atya, aragenda abwira umukorari wiwe umumotari, aramubwira ngo hari umubyeyi ico ntazi neza, ntanabajije neza mu baduhaye amakuru. Uyu mubyeyi nimba basengana simbizi, ariko kwiyambaza umushumba ngo aza gusengere warwajije, wumva uri mu bihe bitari sawa nta kibazo. Aramubwira ngo abwira uyu nyiri kanisa, abwira umumotari umuririmbyi ngo agende baje gusengera umubyeyi wabuze urubyaro. Uko kera abantu turi kumwe kera twajanye, ngo baje gusengera umubyeyi wabuze urubyaro imyaka 2 n'amezi ashize hafi 6 ntarenge. Nuyarenza niwo bishaka ariko ntarenge. Baragenda bagera ku iduka, bamarugera ku iduka, nyiri kanisa abwira umumotari ati hagarara gatoya, hari akantu ngiye kugura. Aragenda agura isindano ino idoda, murayizi cyangwa se ino naniga kwitiranya n'ipengeri. Ipengeri ikura amavunja ipengeri ikura amavunja na isindano iradoda. Agura isindano aragenda ari kumwe na wa muhungu w'umuririmbyi wiwe umumotari, basha gusengera wa mubyeyi. Bose barinjira. Ni byiza ko umushumba aje gusenga mu rugo rw'undi muntu akajana n'undi, hatagira ibindi bigambo bivugwa bitari byiza cyangwa se bitameze neza. Basha gusenga, bamare kuja gusenga, batangira arasenze. Wa munyiri kanisa afashe yasindano, yarayifunza ahantu arayijugunya. Amare kuyijugunya abwira wa mubyeyi ati ko ndumva igiheko kinuka kubera ko hano hantu harimo igiheko kabisa, reka tugikure. Nuko wa mumotari arabibona, abona ko bajugunye ikintu baguza, hayabona. Aravuga ati noneho ibingibi bintu no mushumba koze ni ibiki? Na amakuru twakuye hehe? Kuri tele tudahagazeho 100 kuri indi, nayo twahawe kuko ntibyabaye duhari. Asikiwe. Nuko ga wa mumotari aragiye
ashitse areze wa mushumba mu bandi bashumba bagenzi biwe, wa mugabo arabihakanye. Amara kubihakana bitera induru, bimera gutera induru nyine bizana umwuka utari mwiza. Nuko wa mugabo ga yamatangira kuvuga ngo porogaramu zose z'ikanisa zose njugiye kuzaza nzikora, agahagarikira wenyine, akabwiriza wenyine. Abandi babona ibyo bintu bibaye too much, babona ntibabivamo, barasohoka baragenda baje gukodesha icumba, cyo gusengeramo. Kubw'amahirwe basohokana nande na sponsor wa rya kanisa, rya kanisa nyirarya bahanze. Kandi aya makuru mpamvuga nabona kino kiganiro arabizi, izo kese bazimugejejeho. Nuko kubera kanisa rigira abashumba benshi, ntawe tuvuga mu izina, ariko niwe bikoze nyine kare yumva nawe ko ibyo byagiye kumugaragara nka yandirimbo. Nuko rya kanisa ryiwe, rya kanisa abarisigayemo nawe kuryishura birabananira, kubera ko sponsor yari yagize gute, yari yavuyemo, yashanye na bandi bagira ko murongo mwiza, akomeza kubishurira icumba nyine akomeza gusengeramo. Nuko bakavuga ko banenze uno mugabo kubera aza akoresha imvugo zitari nziza, aguma kubasuzugura, aguma nko kubabwira amajambo atari nka meza, akanagerekaho gufata porogaramu zose z'ikanisa. Ibyo ngibyo biragenda bamunenga ko yubahuka, akavuga amagambo atari meza ku bagabo bamuruta, abagabo bari nkase, abandi bari nka mukuru wiwe, imvugo itari nziza. Nuko bizo birangiye bimaze gufata kanisa na icumba cabo, rero ni sare bafashemo yo gusengeramo, nayo bayita freshman. Bari freshman, bari freshman ko tubivuga, ariko mu byumva ni kujyo kanisa yitwa. Bafata murumva kabaye nk'agashami, ariko sponsor barabunganye, barajanye. Headquarter isigara gutyo, bivuga ko na sponsor yari yayigaye, yayinenza yivuyemo. Ibyo ngibyo biragenda biba gutyo. Bimare kuba gutyo, wa mugabo atangira kuza kodesha rya kanisa kubera kubura kurigishura, akajanga abanyakenya abarundi bakarikodesha nyine kugira ngo babone ko baryishura. Ariko bikavugwa ko landlord bura nikiyatekara, reka tubizite gutyo, landlord akaba yavuze ko no kanisa abantu kuryishura ngo rimaze amezi agera muri 6 bitishurwa. Barishuye, bariho barananirwa, barabyihorera, batangira kuza barikodesha, nabyo biranga, abakristo bose barashira. Iyo nkuru nahereye nazungurutse kugira ngo tujane kuri saga yabaye niyinga muri iri kanisa. Tawe njewe ntungurutoke, iri kanisa iri bifitemwe abazimu benshi bagomba gusha. Nuko nguko ibyo ngibyo biraba, bimare kuba ba bantu babona ibintu byabaye agaterera nzamba. Nibwo landlord yababwiye ati ese n'ubundi ko namwe muri freshman mwaje mukaza musengeramo. Ariko bakemara gusohoka, uyu wa freshman nibwo yashatse undi sponsor, bahindura izina baryita, iri kanisa rya freshman bayirihindura izina baryita Rema. Wa musponsor nawe babonye, babona ibintu birimo harimo utunyanga twinshi, udutirimbukiranya twinshi, nawe ahita bakupira. Niko rya kanisa ryase ribura abantu. Landlord abwira ba bantu ba freshman kagashami gatoya, urumvaga kera bari bayihinduye izina, bayise Rema. Kera baye amashami abiri cyangwa se n'amakipe abiri, reka tuvuge gutyo tubihawe. Landlord abwiye ba bandi ba freshman kakumba gato kari kimutse kabavuyemo, cyangwa se ba bantu bari banze ayo manyanga, nibwo bababwiye ati mwebwe muzaze musenge kubera ko mushoboye kwishura ikibanza kandi nta kibazo dufitanye namwe. Baraza niyingiringa yejo mundi tuvuyemo, tige twari twanezereye iwacu ni wanyu murabizi. Baraza baje gusenga bisanzwe, bacomeka ibyuma, baracuranze, bararirimba. Mu basigaye muri Rema imwe yahoze twa freshman, hazamo umumama umwe aza gusenga. Yarabanje ngo ararunguruka, abona amasura arimo arayazi, barakoranye umurimo. Aricara
hazamo n'umwana w'uyu mugabo ararunguruka, yari yambaye ngo yarakenyeye igitenge, ararunguruka guhumuza no guhumura, ngo aragenda yambara agakanzu. Ariko nzavuga inkuru nakubwiye ntuweshidikanyeho, abari inkuru waya wumva neza rwose. Aragiye yambaye agakanzu, araje nawe yinjiyemo iminota nk'ibiri, yamaje kuri telefone arasohotse, ahamagaye n'umugabo. Uyu nyine uzi nawe wasigaye mu uyu nguyu nyine twatwanga kuvuga mu izina kubera ko izina ryiwe ryaramenyekanye nyine. Ahamagaye kuri telefone. Kabiri kangahe haje undi mugabo wino muri iki gihugu turimo. Kabiri kangahe bahamagaye wa mugabo, araje yamaze yambaye agapfukamunwa. Yapfuka umunwa wose arawuhisha. Arahaza, ikintu cyambere yakoze yakupse umuriro. Abaririmbye nta kibazo n'umuntu twamenyereye kuririmbira ku ngoma na mbere, turimo abantu bakuze mu mwuka nta kibazo. Umuriro wabo hari wabo udahari, sente yabihera bidahari, turagomba turirimbira Imana kuko Imana ntiza inezerwa gusanga nuko sente yavuze neza. Ni pende Imana zibyumva. Nuko ivyo ngibyo birangije, afashe umumama umwe aramusunitse hafi kugwa hasi, asunitse n'undi musore hafi kugwa hasi, baritaje. Yamatangira aratongana, ateza akavuye aho ngaho. Afashe murana kano kantu kaba kari kuri durumu, kano gatuma ugiraho cyo kuguru mbese nkamano, akaza kubita ku nane kuri durumu nyine mukajana nagutyo wacuranga. Agiye ukaba kubita aragacomokora biranga. Yamatangira guteza akavuyo. Amara guteza akavuyo, uyu nyine tuvuga nawe uramuzi. Amara guteza akavuyo, bagize gutya bahamagaye polisi. Bamara guhamagara polisi, iraje. Ibyari amakanisa cyangwa se byari kanisa biba polisi. Barabapakiye, bafasha abagabo babiri bavuye muri Freshimana, ka gashami gatoya kari kakimutse, bafasha n'abandi babiri bari muri Rema yahoze ari Freshimana, barabajana kuri polisi. Ico ntazi ni ibyahabereye. Aya makuru niyo ntazi, niyo ntababwira kubera ko abayazi ibyahabereye ni bane. Babiri bo muri Rema na babiri bo muri Freshimana nibo baza amakuru yabereye ahangaha. Nuko rero inkuru yacu nuko yari imeze, ndabizi murayizi, sinshaka yibabwiye. Murayizi, yabaye muhari, mwari kumuyibona. Hari n'abandi nabonye bayikoze, ariko buri muntu azavuga ibitandukanye n'iby'abandi. Ariko njewe aya makuru nayahawe n'abantu bari Gitengera, muri ibyo bintu bihaya biba. Niho nanje niriwe na kabiri gushaka amakuru kugira ngo tuza dukebura, tunenge, tunagaye ibintu nk'ibyo bibera mu nzu y'Imana. Nageze kumva umugabo avuga ngo mukizakwereka ko muri inzu y'Imana haba harimo n'ibisambo, ngo aramusagiza umuntu winjemo afite imbunde y'igikinisho ariko ikoze nk'imbunda, akavuga ngo umuntu wese uvuga ko ari uwa Yesu turamurasa. Ati ndababwiza ukuri twese mwese mwavuga ko muri abashitani. Nuko rero amakuru yacu ngayo nguko, abandi mubona bayakoraho bayavugaho, nukubererekera, nukugoronzora bakarenzaho, muzamuvuga inkuru ko iri, kuko inkuru nk'iyo ngiyo iba yasakaye mu muhana urimo abantu barenga 2,000. Sikintu woja kuri kamera ngo beshe ngo yayengurika nje mbabwiza ukuri ngo byagenze kunuku. Abantu muri Kitengera iyi nkuru mpamvuga, mureke kubogama muri komanteri ngo abavugiriye umugabo ngo muntuke, ngo abavugira Freshman yasohotse ngo mumvugire neza. Muzamwandika ibintu muvuge ngo ibi bintu uvuze 100% nibyo, cyangwa se ibintu uvuze 100% urabeshe, je byabaye mpari uduhe opinion yawe. Ariko natwe amakuru twabonye nuko twahigereye tukayahabwa n'umuntu wari uri kuri uwo munsi biba. Nuko rero nanoga nkibaza mw'abantu b'Imana mwe, ibi bizashara by'amakanisa ko bigiye gutuma abantu bazicana, aho umupasiteri afata umupasiteri mugenzi we akamukorera ibira byose twavuze mu kiganiro cyo haruguru, yarangiza akanagerekaho kumubohesha. Ese iriya kanisa ko ritafite abantu benshi ngo barafa amaturo ko murafiki igiti gusa, muzamwambara costume hari akantu nabonye muzamwambara hano kumweru, nimba kaba gasobane ngira ngo naba bishop azakambara, nimba ntibeshe nzabona bishop sogokuru hari yakambara.
karangira ngo nakingagari babagabo nyine bakuze mu mwuka. Namwe mutarakura mu mwuka ko muramuka gwani nimanza mwinginga Imana ibaheze ihishurirwa, ibaheze kumenya, muvumbure, mutahure, mumenye gukorera Yesu ko atari inzira ya kaburimbo, ni inzira irimo imishugi, irimo amasindano, irimo amapengeri, irimo inzembe. Gukorera Yesu, Petero ngo yaramubwiye ngo ese ngo nitugukurikira ngo tugasiga ibyacu ngo uzoduhike. Mubanze musiga ibyanyu, mwigomwe, mureke gukora amakanisa nk'ari business. Uwo imirimo yose yananiye ngo dufungure ikanisa, hanyuma udutuburirega. Tumaze kubamenya amakanisa yo kuri turayazi, n'amakanisa y'abesikoro turayazi. Nuko rero ukubita umwana wiwe ntakubitira ku igufwa yica, azanyuza udushi kwitama, n'utundi ku kibuno, n'utundi agakurura amanani maskiyo n'amatama, ukamubwira ko ibintu atari byo. Mubanze mumenye gukora Yesu icyo ari cyo, mumenye ko mugiye kuyobora intama zimwe zibarusha agakiza, umenye ko utagiye kuyobora za mayibobo zimwe zishwe na canga. Ugiye kuyobora abantu bakurusha agakiza, bakurusha ibyo ugiye kubabwira. Yeme ko mwumva ico kintu, mwirinde abo mugiye kuyobora si ibipfu bakona hakiri yantuka. Nuko rero turabashimiye mwe mwabanye natwe, igitekerezo cyawe ni ciza, kubera ko umuntu mwiza atanga ico afite, ariko n'umuntu mubiga ntazotanga ico adafite. Igitekerezo kibi, kubera ko nawe uri mubi turacemera, kubera ko umuntu azatanga ico afite. Bantu beza mutanga ibitekerezo byiza, muri abantu bagaciro, kubera ko muduhereza ibyo mufite. Nuko mwakoze kubana natwe, amahoro mu mutima n'amafaranga mu mikofi. Ibiganiro cyo nakagaruka. Ciao ciao, bye bye.